Presiden Jukri US, Donald Trump, ong berkesipai di Riau Jukri US, kila baju bor, iki jahaj mar badan yang lama Jukri Iran, kepala persiang, penyalan nak cekang dam berkesipai di Riau Jukri US, hajan ke Strait of Hormuz, meninin ke sengi, kepada ke jengkang ke benikong, berkesipai di Riau Jukri US, nado belastang yang ke jengkang, iki jahaj Jukri Iran, hakatayo kepala dam. Ong bakal link peran namdik, Lapnya dek siapa di Riau juga di US. Hapo ke Gulf of Oman. Kalau petsengi iki bet-bet, haklinti ya jungki. Da kapapun metei, ya ka kamera enjin juga tega jahaj. Barba ke siapa di Riau juga di US. Kidang kemi, bet-bet ya ka tega jahaj. Ya bekerteng ke Toaska. Bar kidang pet, ya ke ke badan hakate ke jahaj. Ka bor sensyar siapa be trelang juga di Iran. Kalau ong bakat teran, kan sa jubab shen. Bar kala khot, ya kini ke jengkem juga di US, kum ke Kamrunar. Ka jengkran lene ke jepepena ke bakamen chua, do Presiden juga di United States, Donald Trump, bagi nengkran juga di United States, ken lebiang sepokri Pakistan, haka sengini kong, kata menta kasngi, na ka bata banyak lebiang margeri Iran. Kini kala penmi ke jengkermen ke baskem, dan penjalan ya ke jengsengi ke Thma margeri Iran, kebela bu, dan kuno haka sengi balang. Henry, na kalyang juga di Iran pan, kampar petikna bakal lej syagat tega jingalang menta kasngi. Ka jingkana juga Thma, apa yang kini kiri, kata kari Iran bakal US Israel, kumjuru kari Israel bakal Lebanon. Kala nangjur, bar kala buri ka jing iya, akan liang ke boarding, kabla penki, ya ka yoga kot juga perthe. Kini ka jingna Thma ka Thma, jong kini kiri, kala penyap, om dunai ka lai hajar ki brio, hapo kari Iran, jan hajar lai spangun hapo Lebanon. Artlangun ki rupai pa, makasangun ki sipai hapo Gulf of Arab. Pat palat sispangun ki sipai juga di Israel. Pat palat klarngun ki sipai juga di US. Kila siapanya hakani ke Thma ke Thma. Dongin saya syampan. Hagi bepa ki kubor ki pat sawan. Kublashpun.